Agenda Manipurda Adombu Taramna Opteri Impact TV na nomaizing khudingi Manipurgi issues amasung agenda khanan na program ngasi ju amukana adomda lakcheri pujrakli ngasi khoi khana doibsi hafta ama chupna akoina Imphal si smart city ma oran bagi matangda khanarakpa pan city da apply to godoba component nam khanarakpa ngasi concluding session wena agenda Manipurda khana duri si strategy 2 da area development ki matang dani khana gaduri basi ngasi akoi smart city ki component ama wena strategy ama wena ba sakana paikal liba mission nasi da future city mission nasi da akoi gi area development ki matang da khana na ba akoi gi studio da linkin no lebasi let me welcome tamo Git Kumar director Mahut. Thank you for joining us tamo. Thank you. Loinana ngasi akoi linkin no lebirisi President Lomi Sinmi Apunba Lupki Mutum Churamani. Thank you for joining us, Churamani Sahab. Loinana extreme right LinkedIn Libasi, Akoi Nan Kana Jawi Rabani, Professor Chinglen Mesnap, Department of MU Economics. Thank you for joining us. Thank you. Ihana Mayamda Tamjadoisi, Akoi Imphal Smart City Chama India gi Akoi Sagani in a plan. That was the 98 Akoi confirmed the woman the Imphal Yaure. Competitive oiba akoi kanoni bit tawnari bani masida tongan ba city magi city je karmai tawdana smart olang gadage haibase competition mode ta akoi gi haiba mission mode ta jangal leiba adugumba project amani mission amani masida Imphal I've akoi discussion jawdinga da Imphal ji future city of India smart ohan bagi kari characteristic chele do I have nam tamjege mayam khangbire akoi gi mani koi India government ki look is policy dagi act is policy lakpada Imphal yamna maruiba important first port of call haitare Southeast Asian country dagi India tana changakba loinena India farga Europe amasung Middle East chakhi matamda khwaidagi hana India da thengnagaduriba jaga si Imphal ni Imphal ji the both Asian highway 1 and 2 masi the lanba adugumba yamna strategic oiba Imphal ni aduna smart city ma masi onbada adongi pointing pada yamna maruiba adumba strategic koi city ni habatai loinana Imphal ji historic oiba city ni history si second world war gi amasung Anglo akoi Burmese ka akoi Indian akoi kano je powers ga ni gi struggle tawba adugumba area amani masida leriba se World War 2 gi akoi cemeteries dagi adagi tongan ba kano mayam leiri loinana akoi INA haitare Indian ki first flag imkhakiba Imphal da tarama matung da moirang chekadore bini so historical point of view de yeng matam da Imphal is very prominent haitare Loinana Imphal birthplace of polo ni music Shanghai festival chatari Shanghai festival the international polo kano tawdana awigi championship tawdana mapan gi lamdagi yamna player mayam laktana masida polo ground polo gi horapam ji da amutang sanaba phangjaldi haina khanba tourism point gi yengbada yamna magun leraba adumba Imphal ni handak barak awigi international airport on badagi Golden Myanmar aircraft chartered oirasu tadana khotna akoi international kano robust oiba akoi air link kama Imphal ji immerse story with the rest of the nation gi major cities inga adum akoi anytime ticket ka chatpa yaba adumba yam robust oiba air link leiba adumba jagani adugi mathakta akoi aina hana mathaka panjagi ba transition highway amasu soinamak lakadori bani aduna communication wise yamna Faraba adumba jaga amani haijage masigi matakta historical sites akoi Kangla ji akoi Asiatic power ni haibni akoi once upon a time masida palamba ningthausina bot yet amasung oi adi nongchu amasung nongpok ani maksida hai humdana akoi gi ma ki power uthomba adumba Kangla haiba potsi Imphal da situate tori bani ima kaithel Asia da one of the biggest all women bazaar sigumba yamna unique oiba si ngangnari bani hainari bani every tourist ki magi itinerary da hapiba adumba jaga amani human resource da Manipur gi scientists akoi tongan ba international companies da Manipur gi scientists adi oja oiba US da Korea da Taiwan da Philippines da mayam chaithok tuna leiba loinana Manipur
गी कनोसिंगसिना अखोई तोंगान तोंगाम इंडियन सिटीज मैम यामना कंट्रीब्यूट तौरिबा यामना रोबस्ट ओइबा ह्यूमन रिसोर्स लेबा अदुगुंबा स्टेट अमनी अदुगी कैपिटल नि इम्फाल जी अखोई साइंटिस्ट अखोई कनो तोंगान तोंगाम यामना फावरबा इवन सैमसंग जिदा सेनियर साइंटिस्ट को ओइदना लेबा याम यावरबा अदुगुंबा अखोई ह्यूमन कनोनी लोइनना स्पोर्ट्स कैपिटल नि नेशनल गेम्स से अखोई येंबा तारगदी कनो अखोई स्टेट वाइज वेना अखोई कंपटीशन तौ मतमदा अखोई फर्स्ट ताबसी याम तोइन ngamdragasu फर्स्ट तारिबसिदा मैतै प्लेयर मणिपुरी प्लेयर मैमना डोमिनेट तौबा सर्विसेस सी अखोई सी यावना मरम ओइगा अखोई तांगमदा बट सर्विसेस सु अखोई मणिपुरी प्लेयर्स मैमना हेना तोइबा अदुगी मथक्ता अखोई इंडिया की वेना ओलंपिक मेडलिस्ट मैम अमा पीबा मेरी कॉम अदगी अखोई कुंजरानी सिगमा पीबा अदुगुंबा स्पोर्ट्स कैपिटल मेडिकल फैसिलिटीज एजुकेशन लम यामना हाइगललिबा अदुगुंबा कहीं इम्फाल से अखोई सिज बबिना हॉस्पिटल मसिदा स्टेट ऑफ आर्ट्स लेदना अखोई थंगनबा अखोई कंट्री म्यांमार दगी भावबा अखोई मी लायंग लाकपा कोहिमा दगी नागालैंड दगी अखोई मिजोराम दगी लायंग लाकपा अदुगुंबा मेडिकल हब अमसु ओहेन्नबा अखोई एंटरप्रेन्योर्स सिंग कन्न होनरिबा अदुगुंबा इम्फाल कैपिटल नि सो इज इट अ राइट सिटी to be developed as a smart city have a question je akoi haiba characteristic मैम सिना आंसर तौरबन खले अदो ngasi gi sida खर कुमना खोइना चंगन दोरी बसी कदाइ नो हाय दागदी स्मार्ट सिटी की कंपोनेंट अमा ओइरिबा अखोई स्मार्ट सिटी की मनुंग सिदा अखोई एरिया अमा ख खंतु ओगा मदुगी एरिया दो पूरा मागी स्मार्ट सिटी की चंगबा याबा कंपोनेंट तरा दि हेलनबा याय बट बेसिकली तराजी याहन बंगamba अदुंबा एरिया अमा खनबजिनी यामना इम्फाल की सिटीजन सिंगदा थेंगनबदा वागदोरी बसे अदुबु मयाम की करमाइना मयाम रेस्पोंड तोगदगेबदु खनबा अमसुंग थिंकिंग प्रोसेस मा हौननबा नुंगाइनबा मसी अखोगी पैनल मेंबर सिंगदगी खर कुपना चंगन दोरी बनी एजुकेट वाटर सप्लाई की मतंगदा एजुकेट इलेक्ट्रिसिटी की मतंगदा सैनिटेशन की मतंगदा अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर स्पेशली फॉर द पुअर सिगुंबा कंपोनेंट मैम सी मसी मैम लो यागो दोरी बनी अन हेक होबदा आइना अखोगी हुजिकी एरिया डेवलपमेंट की सिदा तमो गित्ता लाक्सगे अखोई तमो कइनोगी सी अखोई स्मार्ट सिटी डेवलप तोबसिदा पान सिटी एमा अखोई नाने खना लाए बट मोस्ट इंपोर्टेंट सी एरिया अमा ख खाइदोगा सिटी मनुंग सिदा मसी स्मार्ट ओइना डेवलप तो हाइबनेबो करमाइना खाइदोकनी एरिया होम से करिनो सरकार की गाइडलाइन द पिरेइसे हजिकी स्मार्ट सिटी दे यारिबा मेजर कंपोनेंट अनि आदि अहान बगिसना पान सिटी सि थमौरगा अनि सिबोरिबा एरिया बेस्ड डेवलपमेंट हाइसिदा मागी मखल अहुम ख पिरि अहान बदा मसदा पिरिसि रिट्रोफिटिंग हाइबा अनि सिबदा पिरिसना रीडेवलपमेंट हाइबा अहुम सिबदा पिरिसना ग्रीन फील्ड हाइबा अतमो मचा खाइना रेट्रो जिदगी हौरगा मसी प्रोज एंड कॉन्स से कोई खनरगा मथंग मथंग चंजी रेट्रो गी सिदा खर कुप नंग ताइबियो रेट्रो से कई चंगदुई रिट्रोफिटिंग नसिदी कसनते मसिदी कोई हुजिक लेरिबा इम्फाल हजे कोइना खनर स्मार्ट सिटी खनर इम्फाल म्युनिसिपल एरिया गिनी इम्फाल म्युनिसिपल एरिया की वांग मदे याति नाउ इम्फाल म्युनिसिपल एरिया मनुंग दगी एकर चनी यांखै मसे आहामदे कर चंगा औरमे मदुबा कोइना हौगलकपदा कन्ना हाइहौबदगी एकर चनी यांखै दा नॉर्थ ईस्ट की मैम से कोई मणिपुर मतेंग पांगन बिरपदगी एकर चनी यांखै दा हंदगिबनी एकर चनी यांखै सिदा हारिबा स्मार्ट सिटी अमा ओइबदा चंगदबा यात्रबा अखोगी मेजर कंपोनेंट तरुक अदुगा सब कंपोनेंट कुनमाथोय सी लोइनमक लेहनबा हाइबा रिट्रोफिटिंग सिदा मजल चंग दरकार लेरबे एरिया सिना एकर चनी यांखै नि एकर चनी यांखै सिदा हजिक लेरिबा सी मनुंग सिदा अखोगी इम्फाल की वाट कुंतरे न कोलेबा लम सिदा एकर चनी यांखै की एरिया मा आइडेंटिफाई तोकथोकदोइनी एकर चनी यांखै सिदा हारिबा स्मार्ट सिटी अमा ओइबदा चंगदबा यादबा करेक्टर खुदिमक फैसिलिटी खुदिमक लोइना फंगनगदोइनी सिदा यारिगे एज फार एज पॉसिबल अदु ओरगदा कोइना हुजिक लेरिबा रिट्रोफिटिंग एरिया से खल्लगदी मसले कोइना वाटिबा अर्बन मोबिलिटी की अदु नॉट अनि सुबदा कोइगी साइकिल मूवमेंट की और पेडेस्ट्रियन मूवमेंट की सिगम वाट एक 120 मनुंग लोइना फंगनदोइने इसमदना लाइरक खुलक अखोई याम याउदोरी अखु खुबा सि मैम जे इंपैक्ट लाकदरा अदुगी सिदा लाकदोइ सिंग सागी स्मार्ट सिटी की फंडिंग सि कमाइन तोगेबु अयामबना पीपीपी मॉडल दे डेवलप तो हाइबा पीपीपी मॉडल दे डेवलप तो हाइरगदी सागी पीरिबा पैसासना कॉर्पस फंड होरगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नत्रगा स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन सिना कॉर्पस फंड होरगा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कन्न होनो हाइबनी हाइ इसमदना 125 एरिया दुदगी वेस्ट मगलखलजु प्राइवेट एरिया में प्राइवेट कांबु में सिनाबा बट ख्वाइदगी खoi challenging ओइदोइजि मसिगी द अर्बन मोबिलिटी की पोर्ट सिनेबा अर्बन डायरेक्ट सिंग खुबजी कमाइ दोन पाखोन नो सिदा अर्बन मोबिलिटी सिदा सैसिदा मोइगी
urban mobility da koina lere khuba singshida maruina moina attack tor ko doi major road singsini mobility singshidi movement ki keno ni manung ni harga thodona bu kan tawti but sida laka doi bise koina kitang apprehensive odisi sida prajada tax burden kitang hengalakadra ngasai PPP model develop to kanda any private parties the private sector sidi magi profit earning motive sina mang thara sangjalak pani na zik lei ba koina area khallu bada kitang prajada burden hengalakadra habi akibam leiba retrofitting to kanda adubu imphal shahar gi lei ba characters mangandana magi lei ba hojiki characters retain torga masida praja gi apamba smart city mo bi chang da character khodi ma hapchal lagati praja punamak te imphal gi praja punamak ta kanaba fangadra sima retrofitting gi advantage ni disadvantage na private sector la pa kan suppose smart city hoitaradi septic tank si yaroi sewerage system leita sewerage system har ga praja kitang khangum ba ki gumba id daur ba mang da lei report na immediate result ri lak tri bani na solid waste gumba kai kano gumba da khar lairani power supply gumba even water supply for lairani kind similar program cha theri smart city ga amrut na as water supply funding lak pani na sai smart city na se gumba government of india scheme le leverage to ha pani na even water supply for line ni hoje koi lei doi di koi lei ba lambi sing sida pedestrian movement ki cycle track ki adu ma hapcha lak pata ba hapcha lei sing to PPP model le tor ka dong ni na kitang hengal ka habi adu khakti wani adu ga hoje lei ba imphal cycle owner dagi license tor ka paisa logi por ma lak ka dong aduna cycle track to tar ga so mafum khara ta gi tol gi hek phum lakum ba lambi hek se maga adu me keno lak ka habi gi keno ne ko su funding sidi yamunna leira ga so sai private party keno to hari leiri ba piri ba pesa du de ko final keno di work out tongtri actual application lakan jida khallu ri area du matung ina pesa involvement laktoi aduna ko lupa sub chang ne habi habi ngamdri plus adu masak ta pi do lakadri pesa de fix sidai di heloi do ne na samna de imphal gi sewerage system to na crore lising am chang gi phe do di ngasai to smart component ki pesa de investment der ka le roidra habi issue do ne sina retrofitting ni okay ani subada retrofitting gi da mo apetang pros and cons kana uji oda chinglen retrofitting ji imphal gi context yeng bada kari khali possible hoigadra akoi leiriba structure mayam piba hojiki tamana hariba se suppose akoi retrofitting tawge ne area ma example lokhan ase akoi gi se 125 acres se tidim road ki maningom thangpa side 250 acres ki kano gi maningom side tagi kolaga hoi charakpui wari ni masida leiriba laira kulak sida akoi gi pedestrian gi khaidokpa cycle gi khaidokpa kari khali jachingne masi dum yama chobu challenge mani ha ta chobu challenge di smart city masamak sisu challenge koi radio gi khangba loidring da tv laksan ba tv khangba loidring da computer da hojina sukang da la tape ki sina ba hidring da hoje cd laksan ba adu hojina sukang khang da pot ama koi da dream to hari ne maram di manipur da leiba praja sing si loin mak si mapan jat penate tv da radio da tari ba khari uri ba khara sidagi sagat ka doi ne ayama masing dis sagat ka doi ne karma city oidoi no kai se koina se ese tauri adi public ka samne na bagi ko gi masida ko gi awareness me ampi da tauri sidai da aduna yamna ko da problem le di hojiki sidi haidi mai time bound orakpa yamna athuba matam gi ko gi masida lakna bi tong ka doi manen mesi ko gi funding sidi yam limited oramni na masida ko lakna ri ba tanri si jubi lakpi ko mane masida ko se boti nang ga kana na kaun adugi moderate sanglar ka doi madi funding ha bi sikti munar ka doi ba mane madugi da mukta so ko preparation su toning ba adu akoina ngasai enough time dai bra su lei tabi samna da akoi city afazal but enough time dai re keno lei ren khal lajine ko lai yo poti leiri ba akoi gi hanagi existing akoi kari oi be yage akoi smart city gi project si da chanbi yabra ha gi kai de man dei na thamjagre but jaga oina lokal laga retrofitting tauge matam da leibra sini ai nangjari na matu hojiki masi aina thamjari natraga akoi sagol ban bu lo smart city gi maru problem kati one size fits all ne adale bedu sida su yani north ki yamna picture peripheral guideline da hai di pra clear ni guideline da hai di akoi gi praja na pam do smart hai na delhi gi smart tu ga imphal gi smart ka manane have lete
ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯑꯕ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯍꯤꯁꯇ꯭री कल्चर मागी आइडेंटिटी अदु मे हमदु बेस तौरगा जे सम हाइदा सेम अमाउंट सी इमा काइटेल थादर एन खलसे होजिक होय सिटी लाबनी नो सिटी स्मार्ट सिटी की कंसेप्ट सागत जिको अदु इमा काइटेल मणिपुर की इमेज सागत सिटी इमा काइटेल ने अदु इमा काइटेल गु मफम अमत इंडिया फॉर्म द फंग होय अदु इमा काइटेल की दमतदी स्पेसिफिक ओइना सी तौनी हाइबदगी हाइदि मखादगी लाकपदु दि हाइबा होजिक गाइडलाइन सी सेमा कांदबुदी होजिक मखादि लोगदमनि हाइबा अदु होजिक तसिन लाइसिदी तसिन मकिदी वन साइज फिट्स ऑल द होजिक हाइदि फंज तमकांदा वन साइज फिट्स ऑल ला सिदा गाइडलाइन द क्लियरली करी हाइ गाइडलाइन द हारि सपोज ngai rupana haibigriba ai makha chathadringa ngai rupana tawgiba hawdokpi introductory kano do yam appreciate tawjari because adu yam chaw input am hoidoi ne koita ekoi so do kana prepare tawri stage ni now smart city guideline hari siding ngai rupana haire imphal ki major roads id in north east station yong kanda adum ai chop the brand nop the brand khale now koina hairi si retrofitting tawragasu pedestrian movement hapagasu अखोई लेरक सिंह लोकल एरिया सिंह सिटी बिकॉज एज द साइड युम सिंह की कोई प्रजा ने ओन तो बनीना सरकार की लम नतबनीना प्लस अखोई की क्वेश्चन द हेंजल लबनीना अखोई की सी लेरक सिंह सिटी कोई हापोई बिकॉज अखोई लेरक सी किलोमीटर मंगा सांगम त नते सिनी कितन रिलैक्स तो यार कदा कल से but अखोई मेजर रोड तदी yes one size fits all लागता आपने दो बुदी मेजर रोड तदी कोई तुम इंटरनेशनल हाईवे है रमिना इंटरनेशनल हाईवे की कैरेक्टरिस्टिक चेन ने पाथर ताबने मानी अदु का लेरक खुलक तदी अखोई लोइना दु तमतर के सुम गाइडलाइन है से as far as practicable private property disturb तो गुनो हाई यावलिम निना अखोई की लेरक तदी गाड़ी मूवमेंट लेतबनिना pedestrian कम ngai मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट होइबे सो दिल्ली की लेन अमगी साइज सी लेरेना वहां लकाय द मधु की लेन की साइज दु हापकदो नते है नते ओजा सुरमनी तादन लेबी साइडगी को हाइफेट अहोगी लौगन बरोमदा अहोगी अर्बनाइजेशन सिना मरम होगा अहोगी पुक दा प्रॉब्लम लागतुरे हैबगी अकनवा अहोगी कनो एडवोकेट नि हाइतारे अदो होजिक स्मार्ट सिटी लागपगी सिगी रेट्रोफिटिंग लागपजी दा ओजा करी मोड ले कनो दा कोई ग्रीन फिल्ड नम खनर खिदोरी रेट्रोफिटिंग जी लेरिबा अर्बन एरिया जी मोर लिवेबल मोर कनो हेलकपा अदु कनो दने मसी सपोर्ट टोनिंग नत्रगा मसीदा कनो खन लेरिबा साइदा हजिके तामु गितना थमगिबदा रुपा अखोइगी लाइबा फंजे मसी से मी की साइज यंगा अखोइ खोंगाउ तुगदौरिब्रा नत्रगा फी अचौबा म पिरे फी अचौबदुगी यंगा मसीना कोना मोहि तुगदौरिब्रा हाइबे पोलम लाकद्रा खनजे अदुना अखोइना अखोइगी इम्फाल मनुंगी सिदैदा स्मार्ट सिटी की एरिया अमा खन मतमदा हजिक यामना कंजस्ट ओइबा लेरक मचा मचा लेरिबा जिंजे मसीनदी अखोइदा स्मार्ट सिटी की चप चाबा मोंग मतौदु ताहन मंगमोय जेदी अदमाइन थमजगे अदुना अमना अखोइ डेवलपमेंट ने डेवलपमेंट तौरको मतम सिदैदा इम्फाल म्युनिसिपालिटी न कोलिबा 0 किलोमीटर न कोलिबा इम्फाल मनुंगी सिदैदा अखोइगी ट्रेडिशन गा चानदबा ममिंग थोंजनबा मी लैसनबा मसिगुम मयामुमसु लैरि हाइतारे अदु मसिगुमबा सिंगसिदैदि यामना क्लियर ओइना अखोइगी ओइजबा स्मार्ट सिटी की लाकाजिदा लापकान प्रोटेक्शन पिहोबुम जंगी हा पिहोबा म जंगी ना माइन थमजनिंग रेट्रोफिटिंग बु तौरो अमबु ओइरो तो आई मन सिदा अमतगा थजगे कोई स्मार्ट सिटी सी मरोइन कोई मोडी मकी कोई माय इंस्पिरेशन मांग मसिदा माना याम आडल मॉडल ओमोइना माने लॉजिक चाइना दगी याम तमेबा मान चाइना याम जेंगे अदो चाइना द चखटपगी मोंगा इंडिया का मु खितंग खेनरीना मकोई ददी करमाय तोगिदा अखोई मियांग समनबा हारिसे अखोई कनागा मियांग समनबा हाइदि मियाम समनदुसि कनागनो खाइदि नग मियाम खाइदि नग समनगदो कांबुसे मसि कनानो नखोई यंग पमतबदि अखोई अर्बन लोकल बॉडीज रूरल धारगन रूरल लेजरिद लोकल बॉडीज ने अने लोकल बॉडीज की अखोई मागी रोल सी याम चाउना ले मरम दे कोइना स्मार्ट सिटी हाइजे केसु नति अखोई अर्बन सिना अखोई मागी अर्बन सेंट्रिक मॉडल सिना मरम ओइदना मदुन मरम ओइदना अखोई इंक्लूसिव ग्रोथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैम दु लाकनी हारिने अखोई अर्बन ड्राइवन अखोई स्ट्रेटजी अमखल अमने मतम दो रूरल दे पिरम बदु रूरल से फेल ओरे अदुन अर्बन दे पिगितम नि हाबी कंसेप्ट को लोइने संगपने अदमाना मसिदा मरुन माइ पाइसिंग स्मार्ट सिटी माइ पाइबा मरु ओइबा मरु ओइना कोइना चाइना की केस यंग मतम दे
ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯒꯚꯔꯅꯦꯟꯁꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯇꯥꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕ ꯄꯣꯕꯔꯇꯤꯒꯤ ꯗꯥꯇꯥꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯞꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯄꯣꯕꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯇꯣꯞ ꯂꯩ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯔꯦꯠꯇꯤ ꯔꯦꯄꯤड ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯔꯦꯠꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯔꯕꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯖꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯒꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯃꯤꯊꯥꯏ ꯃꯤꯁꯤꯗꯧꯅ ꯁꯤꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯀꯌꯥꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤቭ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯔꯕꯟ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡꯊꯟ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯇꯥꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯂꯩꯒꯗꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯟꯅꯖꯒꯦ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯋꯤꯠ ꯑꯁ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯕꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯈꯟꯅꯔꯤꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯁꯀꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅꯤꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯕꯟ ꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯁꯤ ꯈꯟꯖ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤቭ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭रेटिक ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯤ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯎ ꯌꯨ ꯒꯣꯏꯡ ꯇꯨ ꯗꯤꯜ ꯋꯤꯠ ꯗꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯇꯧꯒꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯍꯥꯎ ꯐꯥꯔ ꯑꯥꯔ ꯌꯨ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚꯤꯡ ꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯗꯨꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯥꯎ ꯔꯥꯏꯠ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗꯦ ꯋꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯔꯥꯎꯟ ꯐꯥꯔꯁט ꯔꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯣꯜ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠꯁ ꯁꯕꯃꯤꯇꯦड ꯇꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯕꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯛꯁꯣ ꯁꯣꯠꯊꯔꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯎꯕꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯉꯥꯡꯅꯀꯥꯟꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯅꯩꯍꯠꯄꯤꯔꯕ ꯇꯨꯍꯠꯄꯤꯔꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯁꯨ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯎꯅꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯠ ꯍꯦꯁ ꯇꯨ ꯀꯝ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯠꯁ ꯑꯣꯟꯅꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯁꯛꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯛꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧ ꯉꯝꯗꯕ ꯏꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯩꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯖꯕꯗ ꯑꯩ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯥꯁ 5 years ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅꯔꯛꯏ ꯑꯗ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯝ ꯖꯝꯞ ꯂꯩꯔꯒꯦꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯆꯍꯤ 5 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯧꯅ ꯑꯩꯅ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯗꯨ ꯂꯧꯈꯤꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤ ꯍꯨ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯨ ꯔꯟ ꯗ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤ ꯅꯪꯅ ꯁꯤꯗ ꯏꯁꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯔꯕꯟ ꯒꯣꯕꯔꯅꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯅꯥꯎ ꯑꯔꯕꯟ ꯒꯣꯕꯔꯅꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯇꯥꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯝ ꯖꯝꯞ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯤꯁꯜꯂꯛꯏꯕ ꯃꯇꯦꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯅ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯔꯕꯥꯟꯒꯤ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯇꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤꯅꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯀꯣ ꯃꯦꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯔꯕꯟ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯈꯔ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯅꯪꯅ ꯁꯤꯗ ꯃꯔꯝꯗ ꯆꯠꯍꯧꯒꯦ ꯅꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯁꯄꯣꯁ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅꯦ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯃꯈꯥ ꯂꯥꯛꯑꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯋꯥꯇꯔꯁꯤ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯠꯁꯤ ꯑꯥꯏꯑꯦꯝꯁꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯥꯏꯑꯦꯝꯁꯤ ꯃꯄꯥꯡ ꯀꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯄꯥꯡ ꯀꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯀꯟꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯞ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯃꯗ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯦ ꯊꯥꯡꯖꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯁꯥ ꯐꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯔꯣꯕꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒꯦꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯃꯤꯊꯥꯏ ꯃꯤꯁꯤꯗ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯝꯄꯤꯠ ꯇꯧꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯅꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯇꯧꯅꯟꯁꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤ ꯏꯠꯁꯦꯜꯐꯁꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯐ ꯇꯨꯃꯣꯔꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯌꯔ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅ ꯈꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏꯑꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟꯃꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇꯒꯤ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁꯅ ꯁꯣ ꯇꯧꯔꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯁꯀꯤꯅꯤꯗꯅ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ IMC ꯒꯤꯕꯟ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯅ IMCꯗ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯜꯂꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯁꯤ ꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯤꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯗꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯅ
ꯃꯥꯅ experience ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨ evidence ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ Evidence ꯑꯃ. ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ corporation ꯁꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯏꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯏ position ꯈꯔ at least maintain ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯏ resource ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ resource ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ municipal corporation ꯗ government grant ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ budget ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣꯕ So as of now the figure ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯄꯟꯖꯒꯦꯕ अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जी ममांग सही सेमने कुइद्री अद मोई बजेट सी सही अमदा लुपा करोड़ चहुंगा निफु निपाने करोड़ चहुं निफु निपान सिगी मनुंग सिदा मोई तोलो खतदा लुपा करोड़ कुंठा गुमदी कोई तोलो त सलिम सिमरति कोई मी सासुक थमग नमित खुदिगे कोई इम्फा सिलिब लिसेंग कोई सिटी अदे मी लिसिंग कुंठा अमसु सिटीज दे तौरिबने अदु अमना अंगा पमोंगदा अखोई अगरतला से LED लाइट से LED लाइट से अखोई इंडिया दा तौद्रिबा सिटी इसेल तुरा ता कनो अखोई म्युनिसिपालिटी जी हाबे मती अमा अखोई कनो दा हाइजिनदिंग दा व्हाट एल्स आर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन हाइ तारे हुजिकी चिंगै नाइ दा अखोइनो उबुजु हाइ तारे गाड़ी नाम चंगी टोल टैक्स लौबा काय दे पैसा चलिबनो कै दुमनो व्हाट इज इट्स बजेट जे खंगदी खंगदेबो तामोना लास्ट कनो सिदा 5 years अखोई महुटलोम साइड की रा प्लान तामोना अखोई इन्वॉल्व तो कान इम्प्रूवमेंट खरदी उइ हाइरिबो No, say the government of Manipur, Imphal Municipal Corporation, the Piriba grants, paisa se, contributors may on the man the one. Every man couldn't get luck ni fu me happy. Every man couldn't get luck Tramangamana, Moitolo, whatever pension mid to web. Plus, Imphal Municipal Corporation, the Lady Ward Development Committee members, councillors, honoraries, Imphal Municipal Corporation, the government of Manipur, and Lem the people. I don't know, I some around 35 to 40 lakhs per month ni piris. Sima lereko. And a tolo king a psyche lay burden today the government share over rank collect. In addition to that, Karila Kebu, every municipal council laiba kwigi resource sharings. And a Manipur government ki ladiba State Finance Commission award matungina. Magi ladiba Manipur government ki resource sigi 10% se reserve toraga. District Council ne, rural bodies ne, municipal council ne, share tongari ne. Adu special la imne. In addition to that, Bharat Sarkar ke 14 finance or 13 finance piriba shares the shishu local body ki share la imne. Anu maya hamne hek ubadi. Okay, money wise the IMCC पैसा खरा ले रहे तो लोग भी बंगमद्री IMCC में हम तक यहाँ से आउटपुट की मतंग दी है फिर डिबेटेबल हो भी है पर अखोई जी मतम कनो ले बनी ना IMCC की गरी फिल्म नहीं है पोर्ट से और जी मोंग पोलो में था तो इन्ना और जाना फ्लैगिंग तो रिड्यूस जाम फजर है but let's go beyond हाई तारे को अखोई हाँ ना retrofitting की खाना करे retrofitting सीधा ओके पजा में हम लोगों दायित्व लोगों डिसीजन तो कोई तो नहीं next ना तो redevelopment है briefly redevelopment सीधा कहीं तो नहीं वाइट तो redevelop की pros and cons na karino feasibility na karino redevelopment haraga koi nang khangna ri si 25 acres chawal lamama lopari taramu ki chawal lamama khandu aga pura tem khairaga flatten doraga madura mixed land use habiti shopping mall thamgera adigi koi private apartments thamgera or natraga kari hani modern. Okay. 25 acres of modern smart city have ne. Money. Lair basing kiti kam do. No, sai da kanoni. Moi has affordable housing gi. Manundu da lair basing ki sur. 50% reserve to hai bakar budin lady. But sigi kano se PPP model da yam develop to hai bene. Okay. Si su amuk. सारी बो खुदिंग मक्तु प्राइवेट पार्टी ने सालो अदुगा टैक्स टू पीरगा लेबुंग म मिले हलो नाउ सिदा याम चाव एप्रिहेंशन हम लेदिसना याम दि फबा मॉडल नि रिडेवलपमेंट से अदुन दि ओरगा इम्फाल की ओवरऑल चावरिबा एरिया सिदा 35 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया सिदा अखोन एक लोपरी तबाक खन भायो से ए कोई फैजोम से लगे ब्रिटिश टू पी उपदों उगद्रा ओके बट मसीना अखोगी मयाम दो उरकांदा मथंग गिदु डेवलप तहनिना न पोनिना सिदि कैनोनी देना नति अदिदा ngasai अखोगी लेरिबा अखोगी पायलट प्रोजेक्ट को मने अखोगी लेरिबा अखोगी रेसिडेंशियल एरिया डिस्ट्रीब्यूशन से इनहेरिटेंस आई लम थादोनिंग दबा सपोज अखोना हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हम तौरसे इम्फाल मनुंग प्रजा क्या न जल्ला लेरुगदगे आई से प्रोज एंड कॉन मयाम ओपिनियन लोबु नुगाइना बसम थमजबनी को अखोना टाउनशिप में डेवलप तौरगा प्रजा होंगदोरिब्रा ओरिजिनल रेसिडेंट काय जगह दोगे ओरिजिनल रेसिडेंट का सागी इराई लाय गवर्नमेंट क्वार्टर में फ्लैटन तौरगा बक तोगे लोपरी तरा हैरगदी प्रजा की लम सोक्तन अदु अराइबा लम दुगी खल्लुरु दरगसो नाउ लेरिबा पोटी मतलब कोई ना मॉडल एंड डेवलप तो रेंग खलसे लार्निंग मिसु नंबर 1 प्राइवेट पार्टी इन्वेस्ट तो नंबर 2 नंबर 3 दा
इम्फाल मनुंग दे लेबा इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल मनुंग दे लेबा प्रजा क्याना मफुम चलबा ले इजन तो बिल्डिंग सारगा टिनेन फंग सारे सिन फैक्टर मने हाई टिनेन जाउद्रगदि होरे पार्टी पैसा थादरगा मोगी रिटर्न लाओइदोनेबा प्लस आई हाइदो साई फेजोम फजन सेलगा साइडसु हजिकी ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯖꯤꯡꯂꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯩꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯅ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯦꯝ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯁꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯒꯤ 25 ꯑꯦꯀꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗ हाउसिंगी कहीं सागल खलसे स्मार्ट सिटी की मौं ताना मधु कैरेक्टरिस्टिक्स मैम याद पैसा पीरग मी है पैसा पाइब मी मरी मता नगर पैसा पाइब ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯑꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯎꯔꯤ 15% ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯎꯖꯤꯡꯒꯤ ꯀꯣꯁꯇꯤꯡꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄꯦꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯤꯡꯅ ꯀꯃꯥꯏ ꯎꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯐꯤꯖꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯁꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯖꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯣꯞ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯚꯤꯖꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯅꯤꯄꯥꯟꯃꯛꯁꯨ ꯃꯁꯤ 98 ꯁꯤꯇꯤꯁ ꯈꯟꯒꯠꯄꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯌꯥꯎ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄꯁꯤ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯤ ꯐꯟꯗꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯅꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯒꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯇꯦꯆꯃꯦꯟ ꯂꯩꯖꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯅꯦ ꯊꯋꯥꯏ ꯃꯥꯡꯕ ꯀꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯦ ꯁꯤ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯖꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯜꯆꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟꯒ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ सिगी तसम लेजब पोट अमने अन स्वाइसदि कनाने लिंगसि समगदगेबु हारिबा कोगी लोकल बॉडी सिंगसे मरंदि मकोय द वार्ड की मेंबर ले अदि असे कोगी काउंसिलर ले सिसे जगह से आइडेंटिफाई तो मतमदा दे मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन समहाइन फ्रॉम ग्रास रूट की सिगी लेवल से दगे होना लागदि ओ कोगी विजन जे सिनी को सी तगदमनि को हाइबगी अदुगी मधुगी डिसिजन इटसेल्फ तो लौबंग नबने बगसि होइन खनरि सो दैट अखोगी टेलीविजन की खुतांगदा प्रिंट की मीडिया खुतांगदा प्रजा मयामना कुमना खंग दारगदि ओके नगी इवन सी अखोई रिकॉर्डिंग से अखोई कनो मैम ने यंग याई अखोई खनने बसे नकोई संगाई फेस्टिवल थादुई अखोई लोकल अखोई इलेक्टेड मैम ना यंग कांजिदा ओजा होगी पीरिबा इनपुट मैम सिदा डिसाइड तौदुइनेबा अहुम जी मत करमना फाइसिनेबा अदा इदुदनी रीडेवलपमेंट सी 25 एकर्स नि इम्फाल एरिया दा इज इट फिजिबल फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू आइनो हाइजरी दो अहुमक्सी अखोगी मणिपुरगी नंफुदी यादेको नंफुदी यादेदी फिजिबल होहेंदोइसी मसागी ओन वॉल्यूशन दा हाइतारे याना ओ आइगी सैदे स्मार्ट सिटी मसी लाकपदा आई याना हाइबो पोतुनी मिंगोंदा खनबदा आइना थमजनिगी दे अहुम फिजिबल ओइदे आई अदुगी दमता आई चपतान आई चैलेंज तोबंग हमनेबा डिबेट फिजिबल ओइदेबा अदुबो ओइदे हारगसु वी आर कंपेल होजिति कंपेल तौरेबा मरमदे अखोइसि तौदब मतमदा अखोगी प्रॉब्लम थोपगी फिल्म अमा लेबा मरमदे अदाइसु अदो अहुमक्सी फिजिबल ओइदे तो असिने अदु दागदी शुड वी कंटिन्यू टू लिव इन स्टेटस को हाइतारेको मै सिंग हाने हमु कइनोसु दुम लंबीसु हाने हमु चिल्ला चत्रबा अदु की स्टेटस सुदा अखोई सिटीजन जे पामगा लयु हाइदोरिब्रा अदु सि मैम जो लोग डेवलप तो अदु मरम ओइदना डेवलपमेंट तो मरम ओइदना अखोगी कने इथत से कैलिफोर्निया की अखोगी इथत मचामा इंडिया की अखोई बफम द सोहर मदा अदुगा लेहौरिबा अखोगी समुद्र दो अदुना अखोगी सब साहारन की अखोगी अफ्रीका की अखोगी कनोमस सी हाइतारे अदु माइदि समुद्र अमदा को इथत मचाम लंगबदुना क्राइम थोप नतन कैते लेति हाइ नको अमित्र सेना इंडिया की मतंग द अर्बन डेवलपमेंट मतंग पिगिब लेब अदनि थमदनिंगिदि एनीवे अकोइ वार कंपेल होजिति कोइ तानबदा यावरे कंपल्सन तो तगुनु हाइनि बाबाइ कनो सिदा अदु कंपल्सन सिटीजन की अपाम बदा तो हाइ बने पोर्ट से बिकॉज़ हन काले तमंग दंग सेंतु निंब्रा कनोने सिदा कंपल्सन लेब्रा लेते अखोई की अखोई अपाम खल्लो हारिनेबा नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दी ब्रॉड यास्टिक पीरमने हाय कोइन कीरिसि सिदगी खरा थैदोक थैहिन तौरबोक्ता याम थैरुरगदी अखोई सि फॉलो तौदेन आउट औरकथाइ कीबे वादनी बट अखोइना एरिया बेस्ड डेवलपमेंट हाइरो देसेसिदा रिट्रोफिटिंग दसु खरा लेरिबिद्रि खरा थैदोक हिन तौ जस्टिफाई तौरगदी यानी बट जस्टिफिकेशन
proper justification oi ta ba koi Okay. adu ni koi na But you are not compulsion leiti hai tamas git ki tai support to jai tawri da in hajarina sigi support ama koina lor pase matam je people je masi akon award hen matam da ain hajari di local body do local body wariba city gi governance to madu local body is involved never hai je aduna actively party akoi masida akoi actively involved to bam sang he anu akoi thabak city no no gi matam hojik je process se local body da khangan bai report se sigumba oja hoi gumba adagi official madu gi photo neneri ba kampu sina sumaina khana kan sida khangan dori bane ba sigi first part ne ba hori je no involvement local body kati we had already had 2 rounds of meetings with all the elected even hoi praja ga hai ta aina thamjari di local body hoji habiri ju akoi media da thokpu udri adagi akoi mogi statement pibu udri ai ngasi makta akoi sanga festival da akoi municipal corporation okay fine adai da kari lege akoi matam lo se lapune last ki greenfield gi je oja ke rogi greenfield city akoi kitang city de ei hajage greenfield na hairis na kaim nate ekar keno cham manga ekar cham kun manga 125 kaim thadriba jaga puang hang jaga masina Imphal municipal corporation gi area limit wang do resu ta u greater Imphal manung di ka ba hang ba ekar cham kun manga am khallaga madu ta township si develop to so that adu model do mayam noi una na ba hang ba ekar cham kun manga akoi di kitang ja thok ka di le hang mayam si lobuk ni ado sa cham ni di lobuk sok ya da mi ni ado hojik lei Feasible oibra si point. hojik lei ba kano si dei da akoi gi 125 acre hai base masi greater Imphal manung gi area manung da hai bane greater Imphal manung da di 125 acre si masuk lei train hai bi yare what about ching akoi ape ching macam ta lai si di develop to ya da greater Imphal manung da ching nam talitu okay adun ne ai ngai guidelines akoi sidagi makha dagi sema nate ba mathak dagi thadarak bane ba aduga madu guideline dagi matu adjust to hai bane aduna madu aina already lai khrabani na akoi madu kamai to na fit to gadagi hai base adu adu ne ba koi na kaner isit okay ado kana ba modify to bi si port Imphal gi structure je sini ana akoi gi yam periphery da ke even municipal area wang buk sa len khala se 125 acres pang bawan ai mot I think suppose adjoining town hai se ko lamsang da bu ro sek mai da bu ro restaurant da thangala ne ado sigi matang si da ne hojik gi Imphal gi se koina 0 da gi 5 kilometer si ke no si dei da ne na Radius ta. ado masi khara chang thu an ba ya bra se ching ma sam ja le ring ji ko than ba ya bra adu jaga di okay adu mol hin sing si dei da koina model am sem madam da smart city je Darjeeling da phajari ba na dra Sikkim phajari do koi sida su mol hin sing ja dum sem bi ai kal and basically greenfield se out oi hai bana ba koi fai anak pasita ekar cham kun unless jigi oja chingle thabi tu maina ai khoi gi specific oi ba Imphal valley si da chingdum macha macha lei ba hoji forest na reserve ne ju hai forest ju tham su ngamde aduga encroachment sum tawraga illegal occupation di sum lai sigum ba area ma khallaga no once issue de adu khalu but the forest ro heading at the smart city ro gine ado forest ngak pra su ngak te si mi dum ta ngak te adugi potuma move to ya bra sim suggestion ni praja da gi lagta ra gi praja di move to gi adu si ya bi ne no the reserve forest clearance law hai ra ga de to oi ro okay ta pot pan gi do ri aduna akoi gi daina thamjari do akoi ji ano no with me am lakani aduna akoi preparedness ama le hobagi tangai fadaba me le pa matam se mas akoi na municipal corporation ji hoi mamang da akoi gi masi yam kanai akoi actively akoi effectively to bangam gi draga so hoji di masi yam strengthen to basangi madi magi vision urban gi vision urban gi development masa hebi ri ba chok thok pagi gi wafam yam si yam ngan khan ba masangi adu khalo draga so hoji di khan ba masangi maram de akoi masi preparation sit lehodra adu gi general gi bas manipuri kun mangan boi fangis adu kun manga du tara ga tuk te lorga dum tokre adu akhon bas asang basing ji mamai lene bo honoring eta general mutafna hale adu madu chamana ni smart city to pa yari bne no janam gi bas city no ma hol de debate tom le ba ya issue mani city si matang se kana ro se because matam ju leitre haibiram ni na now sai gi agaban local body yamna handabire yengbire hari do municipality mi yorom di phadawni hari do ain haizeri se as a director mahut ai haizeri with certain degree of authenticity haizeri ni and aina municipality paisa kyam transfer to ge drain tawjabani na government officer ma da haibe wani sai da tangoi da sai ai kitang ga hai hong ni khar lai ni sai gi any whole process smart city process se urban body is strengthen to bagi element di yawi kayam namna hogi si guideline ji da urban kano ji local body si da power transfer ki pot yawi no power transfer te urban local body the power transfer already constitution ne pi leram adu how to utilize to hon ngam na ba kari kari yawi ke si moi sai se da suppose moi da hari si
moi strengthen tong na wi dong ta je smart city mo ge har ga di urban local body gi even all governance e governance on to hiring Okay. Who is going to run this smart body? मधुदी Smart city. अदुदी कोई स्पेशल कोई vehicle की यूजरी देना को अदुगी दुना तौदोनी मिलती अदुना तौदोनी अदुर कना को किटिक्सिन हाइर इदी अनि से तू कोई पैरेलल कोई गवर्नमेंट अनि ले दोरे हाइबी किटिक्सिन की SPV special vehicle group में सेम का urban no say some confusion among le re SPV se kan on tong do no it's on ngai government of India piri pesa se municipality ki share na Okay. you will be So share municipality की स्पेशल मखा vehicle SPV ले दुई ने बा स्पेशल vehicle सिटी कंपनी ने SPV company नते no it's company like me but Okay. money is urban local bodies money and they will have absolute control SPV की ownership से करा हो you know SPV see ai sa hai to government of India ne piri pesa se it will be contribution of the urban local body Okay. government of India na Manipur na su bine aduna moina private sector tawtara su ownership to di masai ge ani se the government of Manipur you will be pullaga ownership retain So tawle for example last the ultimate equation the latu is अखोगी urban local body is the भारत सरकार ना 500 crore पिरकपा मणिपुर गवर्नमेंट 500 crore पिरगा you turned your city into smart as per citizens desire Money. हाइब पोचिने बा then if there is Ado, any side financial implementation constraint ma lera ba Ah. adu agadi my local bodies na magi resource dagi madu khai dorim ne haidi madu awa pas makha ta ba funding dadi the la roi dam ni na adu gi management ma ta hodorim ne adu urban local bodies ma pangal ek son ma matam da madu gi problems la ka doi ne adu aina thamjari di sarkar na masi ko gi amna handana khanbire adu wa na te ba urban local body ka khal an bai ba sa sarkar su kan doi ne Okay. On that note अखोई ngasi khana ne bisi losin jeba tare matam losin labani na but mayam da thamgrisi अखोई smart city mo on ge haiba taraga di अखोई gi area development amadi changi area development की मॉडल अहम थमजग रहे फजना डिबेट तबी है मसी मयामना खनबिरगा मोर इन्फॉर्मेशन की दमक वेबसाइट लेरी IMC द चंगगा लनाई ताना रजु यानी अदुगा अखोई इम्पैक्ट टिवी ने सिलगा मयाम की मेगा डिस्कशन अमसु अखोई सोइदमक सिंजरखिनी ngasi की वेनदी मतंग असिदा एजेंडा मणिपुर की काने याथन लौजगे थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ओजा चिंगलेन अजय चुरामनी तमो गेट थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस थैंक यू